namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel yo of course namhle ta khalo la hi hlawusikiza na mahungu ya kahle swinene then makumu of course hi ta khetela hi Jimmy the Caterpillar Man of War yeah so ka siku of course ra ti 25 ta June fikeni vona hlawusikiza of course a fika hi vekela this post hayi ngomoyima hi le ka mene ka Master Team na context yo karhi vele so fika tsala ku le ka Sikiza's Beats new sound new location ra melembe ri sungula hi July leswi nga fika tsala swo so loko hi fika hi pfula la we can see ku ri se ena studio xa nyuwana like se xi herini a xi nga se hela before hi nga swi vula tano swa tikomba ku impela se i studio because loko ho ve khe hi languta lexa previous one ne laha ni tiwa ku ndleka yini hi studio lexi ho ni zama ku mi komba some samples yeah as you can see lexi studio xa hlawulexa xa khale mani tiwa ku ndleka yini ku loko ki cheka na le khumbini a ku vekeliwe leswi na ku leswi a silini a swi vekeliwe na le khumbini laha tlhelo ma a la kahle ku leya studio hlawu a xi nga ndli mhani o chaka ku vula minkarhi leyi ku heyi a swi nga jejeki kahle ngopfu because at least hi a ti kha ti huma it's basically mi kuma ku maybe movie wa khale mara wa ha tirha kahle sort of so a ni nga voni swi ri nesa ku ni nga chinga minkarhi leyi mara sweswi a kota ku chinga guys a xi nga ndlangi vonani le studio a xi nga ri xona hi hlavu hi leyi yin'wana in an image as you can see vona loko se hi vuya hi engele ya lembe leri engele come on guys a ko nyakanyaka khetheni leri na xi xin'wana xa ntima mhani tiwa ku ndleka yini laha mi nga mind minenge yaleyo hi ku vhele na ngome timenemene minenge leyi a hi tshikeni as you can see a xi ri njhani studio a ku tika as you can see leyi yin'wana engela guys lexi a studio a ku nga ri xona a ku nga ri xona as you can see leyi yin'wana engela ku a vekela icon nkarhi mhani swi vona ku le studio a xi ndlangi xona ku a swi nga jajeki kahle ngopfu mara mhani swi vona ka a hi to swi yini mara however as you can see the new studio a xi blind hlawu xi blind ni ri congratulations to wena la i tirheni swi kahle swi sasekeni swilo na le hansi ha swona swilo swa balance ku na ti-tiles kahle ta white khumbi ri black kahle like everything is balanced as you can see na silini la ya henhla le swi na order ka ha ri leswi swi mixa na ti-colour swi nga twisini ku ndleka yini ne so leswi hi ta vula swona ku hayi hlawu i tirheni ka this new location ya kona studio xi kahle xi na order swilo swa yena swi kahle as you can see na masofa lama brown obviously ma swi vona ma mecha kahle na studio xa brown leni swi kahle hi hlawu leswi ni nga ta vula swi vona na laha swa tikomba ku vona se hayi na swa manyanga na aircon yi kona swi kahle hi hlawu yeah so hi tlhela ka Jimmy the Caterpillar Man of War of course so previously a hi endle video of course la Man of War di nga fika ti kombisa ku diya rhunga Limpopo Poison but from there vi ya endla ti-updates because ivi a hi nyika a context yo beef ya ku ya tshama xinjhani post rini leswi hi 24 ta June fika tsala ku va mavukuvuku va mavhekevheke vukuvuku vhekevheke okay hi lebyiya va ngwavani as you can see byi chansela tipolotiki beef song byi tirhisa vufeme as you can see so a swi vona ku leyi beef yi ta yi kha yi ka Ben Mayengani of course because a sungule political party to some extent even maybe Dr. Joyce Reman yi nga katsiwa na yona na yona a mi kuma ka yi kha yi support na yona and stuff like that and then from there ku tlhela ku va na another post leyi nga ta heta yona lani la nga fa kombisa ku ni ta fumbetela ni lo khoma na valandza as you can see se va ta va kha va landziwa mina na I understand ku Man of War un'wana wa vanhu lava zondiwaka swinene mara mina ni twa approach ya yena Man of War yi ri strategic Man of War strategy xa wexe straight because ku va ku nga na vanhu lava va kha va challenge Limpopo Poison a swi talangi loko ho languta maybe ku va Mr Post sweswiwa so loko Man of War kha challenge na yena at least i tisa level yo karhi swi va swi ri kahle ku va ku ri very very good marketing very good marketing because vanhu vo tala va va kha va chava ku va beefa those big artists ma vona mhaka leswi swi endla ku mi kuma ku like ka category leya swi tikela vanhu vo tala ku va va nghena ka yona that's why mi kuma vo tala va tsutsumela ka ti-remix so ka liya loko la ku nghena ka yona beefa Mr Post beefa wo Ben Mayengani swi nge endleki nga tiveki hambi Man of War a zondiwa ku wa tiveka i tiveke hi ku beefa Beni
hi leswo. Mala matches. Masho ku mina le. Kasbar. Kasbar. Ay, sorry. Ifole sibaro. Urongelele. Iro baba inga matches. No, mpaka. Ndabi no baba matches sibaro. Ay. Kanjoga hleki.